Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda umhlaba Mabunda umhlaka qala umuntu ubheka konke wamcalayo. Sisemfuleni ohambayo namhlanje gogo mhlanje sisemfuleni. Namhlanje siyasebenza bogogo nawomkhulu. Sithi namhlanje sokhipha ichitho sokhipha inyama namhlanje sokhipha idina. Uma wazi ukuthi uneyidina uneichitho izinto zakho azihlangani. Kumele uhlanganise idana zakho. Kumele uhlambulule idalo ukukhuphula ithunywa. Namhlanje sendaweni right bogogo nomkhulu esizibeni. Namhlanje sisemfuleni ohambayo namhlanje nasi sizibe emva kwami namhlanje bogogo nomkhulu siyasebenza namhlanje bogogo ngithi sabelani lapha enikhona amaguma amanonke omhlaba igama uVusi Mabunda umhlaba Mabunda umuhla kaqala umuntu ubheka konke abamcalayo siyasebenza namhlanje bogogo nomkhulu mangabe uyazi ukuthi idina namhlanje unesidina awuthandeki awuthole umsebenzi udinga ukugeza wathi udinga amanzi yisona ke namhlanje siziba lesi engiphakathi kwaso namhlanje. Ngicela kwena bogogo nawomkhulu nina bafethu apho nikhona bese nani ne-subscribe kule channel Ingoma Yeza TV. Izinto ziyenzeka siyazenza izinto namhlanje lana esizibe namhlanje ngithi sabelani nina lonke lapha enikhona khona nina bogogo nawomkhulu bese niyafona ni-subscribe bese ni comment ni like. Siyasebenza namhlanje bogogo siyasebenza namhlanje bogogo. Thokozani.